Alituta kuyay, alituta kuyaylla yachachik, alituta kuyaylla mashiku. Imanallata kangi. Ñuka shutimi kan Emilia Benalcázar, ñuka kusillami kani Ecuador pullayta misharka. Alituta yachachi, alituta mashimilia. Ñuka shutimikan Santiago Diño. Kunanmi raymikunamanta rima nakushun. Mashi Cintia, kampa llaktapika ima raymitata rurankuna? Ñukapa llaktapika inti raymita rurankuna. Kampa llaktapika imataq rurankuna. Ñukaka Pomaskipi kawsani. Kay punllakunapi inti raymitami rurankuna. Ashka runakuna tantarikuna. Pikunataq raymipi tushunkuna. Karikuna, warmikuna, wambrakunapash tushunkuna, tukuykuna tushikushpa raymita rurankuna. Imakunatata kurankuna? Warmikunaka anaku, huachalina, walkakuna, muchikukuna, karikunaka rumana, muchiku, ushuta. Imakunatataq mikunkuna. Mote, uchuhaku, may, tukuy, papakunatapash mikunkuna. Aswatapash upyankuna. Imakunatataq raymipi rurankuna? Takinkuna, tushunkuna, pullankuna, uyukunawan kushikushpa kawankuna. Kamanchu inti raymi gustarin? Ari, ñukanmanmi ashkata gustarin. Kay raymipi ñukanchik yachayta, shimita kawsayta wakaychanchik. Kanmanchu gustarin? Ari, ñukamapash gustarin raymipi aksha mashikunata rikuni kushikushpa tushuni. Imaraykuta inti raymika importante kan? Ñawpa yachayta mana chinkachinapaq, kichwa shimita wakaychanapaq, ayllukunata tantachinapaq. Allimi ñukanchik llaktakunapi kay raymika mana chinkarinachu. Ari, ñukanchik wawakunawan kay yachayta yachachina kan. Kayllatami rimashkanchik. Yupaychani yachachidanaku, yupaychani mashi Emilia. Yupaychani yachachikyanaku, yupaychani mashi Cintia tupananchishkama. Shupunllakama.